kubor nagaslem jong unongsan hima. Hakini ki khindas ngi kinong yalam jong ke East Khasi Hills Driver Welfare Association. Kila khliap no ya kalama jong kanika kenhuan. Da ka bapen pau ya ka jing sngosi, ya ka jing syaken no habon kiliang. Kanika penlong ya ki ban khliap lama no. Nakaliang unong san hima hadian ba kanika kenhuan kala khliap lama no. Ulalet ban ya kendo ya ki driver taksi bat tuat jing mot halor kani. Habaya keren bat ki katu kat niki driver kila pen pau ya ka jing kenden. Banyo ilang ba kilat pathai kubor halor kani ka jingpan bena khliap lama. Shushu kilapan pau ya ka jing sngosi, banyo sngo bagi nong yalam jongki, kisha keno, haki katu kat niki driver. Henry ha ka jing shem jongki, kidai ki niki driver, ki batray shitam bat pet ya ka jing ka bagi driver ki ya kendu habun kiliang. Shushu ki niki driver kilaya thoru baken sapan long daka general meeting, banjit biang ya kinong ketkam. Bat ki kenturu ya ki wei pat ki kenhuan, ban wan chakmat banyak hun ya ki election. Na kebanta ki nongket kam, om ban syuken syat ya ki wei. Kalau ke Bakendit ke ngaro ngamtip nama sedang abakut nama ke masua ke bakal don ka ni ka central body jong ka is kasil kanu midon bijisuk jong ki taksi bangidon kami ke igi barok hayu kini ginong rekam jong seng barok hay kumut ki rabun hay ji rap ini kati kata kada ben tementa kasulong ke jing kendit ke ngaro ngamtip tementa ngahaban ni kundu ki ngahaban ni selop lang batki te kana mangat bio ke jinsai te hakanu kelti kat menta ki long ki tu bakin haban don kata general meeting baka meeting tu bikin sale bat kita don kita beri ban ong bangin chui dia ya ki ginong yalam jong lokal si kami hap lamang idon kamping di bentai ya ki beri ki baladon lupa nama benai hakapor bangi jinja katlu ki beri kini ginong iseng jungi kila erap yang ki jinle hari menta kinwan lagi wei tingi tep ki balong chano ki wan chano ni tep kada sofa ba mesti banya musia en mesti banya bi than kini taksi ke pat na kai lokal taksi juga son juga taksi te kada be nga sikom di prolong prajot baginya susu di ban semi ka kalenti ka babe kum ga jingtep mengayo lagi lat patai kubor mat lagi media kindet ngayo asno bagi kini ki executive member dengi kini sangot ki presiden bagi general secretary ki chongthai dengan long kema kendit nakadau yu ki chongthai tengawat jingtep ba balai nakadau yu ki chongthai bakale yu bang unit dengi barok ki bianglut batfi bat ngi kersan ki bat bai ba jarwa khamtam ba jarwa lele iba but bat desparani desparani ru bapli iba ni gibreu gidei bawat RTI kini gibreu gidei bawat RTI bat ialam linti yang i linti bawah bat kibatai yang i gumno bat kamai gumno ban iu tasab plus ngang bakini ki sangthai ngalas mo kundet dan nakala ngang yakin barok unit ini ki sengmai manta kimi gumno kimi ngimtep kono keseng lada sangthai ki presiden general secretary ki sangthai ki diet pada yakiwe kin diet kini nong buat kini ki taxi driver ki try takali borok diet kin voting system lani kumno ki deban longam pincuan bai orang ngan tambai ngan selong mga presiden ngan long general secretary kumno kumno kata ngam sai hap ya kata lada ki kwa ban yang ngingi mau ngat yang warlong presiden yaki ngimong badan buram yaki rung ikan buram bakir tu kwa berlong long ban pertip kenang ban pulong dengan general meeting da ada ke voting system kan long kuat kan hi teman-teman kencan cikno bong babam sab babam iu kata te musyaha babalai keding bam sab nun bam sab hapor bolong kat bolong meeting ru gabai sha gabayur ngidakun show mangi ni ayaki bagan baisha bayu tengin ay bais ni yakiru computer sim tementa kono kamu pergi ke le tunle na menta jengi mare ngin nying tem di syakiwan baija bayuru kimjupan inda tarwaru computer tementa kin ong babam sap tengah tengah sahab ya kata ke berkhat tengah untuk ya barok driver berkit try kali akan ini meeting ladang hat ke general meeting semua bagian wan bat hangtakan dia don lang ke isi barim bat kene ka
association bat mai in ya sang in ya you in ya voting system in le be voting system temono ba job ta declare teng ya kita ba job rong in buram lada dai sang thamai na la sang barem ro hi ya kata ngi buram ya kata fair and square ka dai ban longa you kini ke sang thamai ban ta mi ngin dan jip ke ke ru ngin dan jip ke ke ru dai ki driver ne ki dai ki try kali ne ki dai ki bela sang thai na ki kam sarkar ne ki dai ki ngim tip ya kata ke ngim thoruแต่กินมันเป่าคัดซะกันมั้งชาวบ้านลองเกย์รู้พลองคุยกันมีติงบาร์คัดยี่unitบาร์คอยนี่นั่นเลยแต่นักดาวมุสาอยู่กันได้ไปทั่วแต่หอยนี่มิทั่วรำทำเป็นเต็มใครไม่อยู่หัดมันตาร์มิทั่วดุร์กดาร์มิทั่วเองมิทั่วได้มโนรมิทั่วกระตังรุมเป่าเกย์รุมเป่าแต่ก็น้อยน้องกัน Di kembang kapal mentah pi pidang sania ya ke isi berim. Ini senia be ke isi berim. Ini gua be ke berim. Jang isi juga berim iska sales. Ini di house name ki latre sistem na banta ke local taxi. Lada dom dai badan ke isi berim. Kini local taxi ne lajen charge apa palat. Nado na ke pulit ne, nado na ke ne, ke jinjar. Jungi nado muncuang itep kulit kilek unu ya ke local taxi. Nado badan kene ka iska sales association, driver association but kene ke jong desperani ba desper woi de president ba John ila sang thai na pli te la nang ta badai la long na i badai ba desperani nang ta badai ba jorwa general secretary te kini kita sistem na menta jungi. Dan kata kulit kimiola, lada muslia kulit ini gila lektur sakman. Senpun mengi gila poi, ni yang gila poi hakat to spot gila lek keren maki. Kimiola kulit ruban penjinjar ini. Nak kata kulit mata kan yang snow try dan ga ketiban nadien, dan ga ketiban nadien betul roiki. Hi, amlaban tep kalaban dan ga ketiban nadien betul roiki begini. Nakaliang dungi hi ki unit ki badan hi ki bahap hi po ka is kasih local taxi welfare association hoi nila yo i tu khobor bat nila yo iru ka jingtip na ginong elam bakin sa syong thaj no ndre tang ba long hadu kini kisngi ki bal adap pada long impat yo banyak penbet daka isi daka general meeting bangin thamai ginong kam ndre ha ka baide ki jing syong thaj no kasan yang kinong kam ko dungi kadai ka daw bet bahasa keno ha kidon kita ki riu langyong ma bang kidon kita ki langyong ne kita ki wei kinhun tiba nak biaseng mai bai keno kinong ilam dungi ba ladon karak menta kenlum pisabi an nakaliang dungi hi kum ki unit boper circle boper bai dan lang ne hoj nilai i ba kinong ilam dungi la song thai ndre kum ya ka is kasil local taxi welfare association kadang hadu mata yang saya perkat bahkan sedon ru ka general meeting indala ya penbaik akhir kisngi yang saya ikendu ru EDC yang sapan jengbet EDC bengin peniat yang sa bengin ya bu ya general meeting ni bengin ya mungkin mai di kiwai pagin kam re hadu mentahi isyong thai tang ginong ilam re kum ka lama he jong is kasil stek kadang ne kadang don hadu mata kila ami ini kenhun kembang isyong kiseng tip ki barang su sedang makin seng ne ki form menta sipang bakila wan ben keno ginong ilam jengi bakila lum pisa bian abai de begini stiker ki jeng pelat jeng USP apa menta kenti dan rei nakaling jungi sikata postnem nilai terekam begini ginong ilam kila nek di postnem nilai ilam jengi ki association befer ngimpat jui bat ngimpat kampat judon niru kata ba kenong ba kila lum pisabian ne kila le don bor kita ginong ilam rei nakaling jungi ngi perdam jure kini ki breu ki ba sim kaburu ba keno kini ki bun rekom bai de begini kam kini ginong ilam ki jongi kan Di sebuah akan ni ke general meeting ke Bansalong dai. Kena kalian jong pi pinjit yang yakini ni pinjit dak kibai pat kum ki nong kitam. Bai de tangin saya perkat swa nomor ba yang mentahi ngim perla benong tangkan ke we ke message ispan persengau pat saboro kitrai kali berkinong nyak kali ada don kinu ki bakwa bakin kontes kita ginong ilam
kebanikong kin hapan ya kendu yangi kumki yangi ki badang dan hak association jong ka is kasil local taxi welfare association tengen saya ngesa lada la banyak kebuting sistem ru ngesa banyak kebuting sistem lada ngin sijit pe kebu ngin saya jit lada dei kiju ne lada kibat mai ru ka message nakaliang ga jongi ka nakaliang gi association gi jongi jong ka is kasil local taxi welfare association ikentu gitu gi seng thamai gi badang seng menta ada di kinu ru impwa bakin wan muslia lane kinwan pendik iki unit iki sergil iki bahap ya po ka is kasil local taxi welfare association lada kiwan ben pendik ya kini gi unit ki sergil gi jongi tay gi klik ki mak kit himaki tangkata